ake ngimbuze la insizwa zakithi sesanibona sebenza ndawonye eqembeni loNdabuzekwayo Bangempela. Mhlambe kwakade kuyini inhloso yokuthi nisungule laphana iqembu loNdabuzekwayo Bangempela? Angazi noma ngachaza uzobhekisa kini. ONdabuzekwayo ukwakheka kwabo mina ngangumuntu wayesebenza ngaphansi kwamabundla record. So aphansi kwami cha lokho ngiyakuphika impela ngoba ayikho into oyenza iqembu likaZanefa. Ngusuqamba manje. Okay, into nje engayisho ukuthi lokho kwaqhamuka usho ukuthi uma ngabe ikhampani baningi abantu abasebenza ecompany ukhona umjido waqhamuka ukuthi kuse sebenzisana leli gama kanje. So njengomuntu wayesebenza ke ngangifisa futhi ukusebenza noMfezi futhi naye ngicabanga wayefisa ukuthi sisenze igroup nje. But isifiso sethu sasithi mhlambe sonke uZanefa noMfezi yabo. So le out yasho kanjalo ukuthi asisebenzise ONdabuzekwayo so Bangempela so that sikwazi ukumaka lama out lawo elokhuzana Amaphi ONdabuzekwayo? Sakwenza ke lokho kuhamba kwesikhathi mina ngakubona lokho ukuthi ne akukho right because mina kwakuyile into engathi bathi on goal because uali umgubo wakithi kamaphumulo umjikjelo wakithi kamaphumulo so ngathi mzala no asilishintshe leli gama asihlangana lamadoda siwachazele ukuthi leli gama lidanga liqhamuke ngathi liqhamuke kanjani sahlangana nabafowethu la kwelinye lamahhotel eThekwini obafowethu ONdabuzekwayo sakhuluma ukuthi cha bobo leli gama lakhiwe ngalendlela lidanga lakhiwe yimi noMfezi lakhiwe ngalendlela le noma singeke sichaze ukuthi ubani wayesithumile ukuthi senze kanjalo so sayikhipha ke kulonto yaphela ke indaba Bangempela engangokuba sasithi masizoqhamuka mhlawumbe soqhamuka noZanefa noMfezi siqhamuka nelinye igama because mina ngakubona ngekho right even nabalandeli even bangakithi babengasangithandisisi kahle ukuthi uzwe kanjani uphinde uthathe igama labafana bangakini ulisebenzise ngalendlela so ilonto yangiphatha kabi ukuthi angiphumele obala ukuthi no alenziwanga uZanefa noMfezi leli gama futhi sasitshela ukuthi senzeni okusho ukuthi Mfezi lana kahle nje nina nani ngenayo inhloso ukuthi nibe noNdabuzekwayo Bangempela futhi nani ngasazi natshelwa nje ukuthi no yakhani lento ngenhloso yokubulala oNdabuzekwayo laba ababekhona no kwamase inhloso ukuthi sibabulale ngokwenhloso kwawukuthi sasibona ichallenge yabo so abafana abaningi laba baculayo laba bakhona abawumaskande bangamagwala kakhulu so mina njengomuntu omdala ngiyayazi challenge ngiyakwazi ukubona into ngaleso sikhathi esuke isebenza kodwa ngiwabona amandla ami ukuthi ngoba phela uZanefa ngombala kakhulu yabo naye amandla wabona la kimi sasisithola implan verse yokuthi yabona njengamanje abantu abazokwenza lento le yilaba bakanje so inkinga yakhona abanayo ingoma yabo mhlawumbe umuntu wayenengoma lapho yedwa ukumjikjela kuphela yabo nabanye babe nayo ingoma banayo ingoma ngiyabathanda futhi kodwa ngalesa sikhathi kwakumjikjela wangazuthi wayenengoma so ukuze thina singena kwi challenge sikwazi ukuthi sibhekane namadoda ngoba phela la emculweni into ngoba bengisho nje ukuthi mina ubuhlakani bambude akekho futhi ungabona ngani ngoba ngomuntu ophansi kakhulu yabo ukukhuluma ngeke kungisiza kakhulu ngeke ngisebenze ngesenzo kakhulu so ukubona kwethu le nto leyo ngabona mina ukuthi umuntu engakwazi ukunqoba naye la kungawumfowangedi umfowangedi wayibhala ingoma kakhulu wayishaya futhi nengeke wayidedela ke yona yabo so mina ngoba umuntu othule singakwazi ukuthi siyiwine lempilo hayi nangempela kasangena e-studio sayishaya kwangasinhloso ukuthi sibawise sasibanike i-challenge okay mhlawumbe kungabiki kabi ukuthi sasinenhloso ukuthi sibayise ngiyaxolisa ukuthi bona babange besaphinda ngoba vele base bebhekene namadoda
yabo kodwa ke kwakungasinhloso sibawise kodwa sasibakhombisa nje ukuthi no yitho Ondabuzekwayo bangempela kule game nje yonke umculo. Ake sizwe ingoma eyodwa kulabo Ondabuzekwayo bangempela enayikhipha nje noma enibona ukuthi le yanithatha nibeke ebalazweni futhi. Hayi awunike na unkazi lami mina angisayikhumbuli kahle ngoba ngiye ngikhiphe njalo Friday yabo. So umzali ukhipha kanye yena unyaka wonke. Beba uphole kancane awehlisi oyile ngizomnika ngelinye ilanga. Beba uphole kancane awehlisi oyile ngizomnika ngelinye ilanga. Mina ngizomnika ngelinye ilanga. Ngabe uzonibani? Yini lazonibani? Wena dale yabona uthanda umhlalo ujabule ngizomnika ngelinye ilanga. Wena dale yabona uthanda umhlalo ujabule ngizomnika ngelinye ilanga. Wahlala naye mina ngiyohlala naye Asuka. Ngonangele bathi kunjalo kama ngiyazona bathi kunjalo kumuntu egune ngasindi. Sikulokhu kunjalo nje kumbuso wamacebo wakithi. Endlela eheza umbuso wamacebo kanti igezani media lesiza lapha nenkundleni zokuxhumana. Kuthi kulapha ku TikTok sibamba kumbuso wamacebo kanti ku Facebook sibamba lapha ku igezani media productions na ku YouTube sibamba lapha ku igezani media productions kanti insizwa ngihleli nazo la bathi neMfez'emnyama bese kuzoba uZanefa insizwa umntakangidi. Ake sihambeni lana mhlambe kungenzeka yini mhlambe Ondabuzekwayo bangempela sibaphinde sibabone bebuya. Noma ngasebona Ondabuzekwayo njengoba ngike ngachaza ukuthi babakheke kanjani. Mhlawumbe kungenzeka umzali amangehlisa amanga ngicabanga ukuthi singasebenza ngoba ngiyawuthanda kakhulu umsebenzi wakhe. Nabalandeli bami futhi bayawuthanda nami futhi bayangithanda abalandeli bakhe. So abalandeli bakhe bayafisa kakhulu ukuthi siphinde sisebenzisane. So lokho ngibona kuyintokozo ke kimi ngoba sasivele senza into right ngoba ukube mhlawumbe sasibulala abantu ngabe ngithi hayi no ngeke kuze kube right kodwa ngoba sasakha isizwe senza into engibona ngazi ukuthi right ngicabanga ukuthi kungayinto right ukuthi mhlawumbe siphinde ngelinye ilanga noma mhlawumbe kweminye iminyaka siphinde senze enye igroup. Yeah. Mfezi wena ukuthi nokuphawula kwakho la. Ya lokho kuphawula kwami ukuthi mina nginamaqembu amaningi. Yabo. So njengamanje bengane ngenza uShilisi neNdiya mina ngumuntu vele ke wobumbano. Njengoba nje ngila kumbuso wamaciko okusho ukuthi ngisekupheleliseni kwezwe kufanele ngisho kuyikhona. Amaqembu ama mabunjwa kuzoba iMfez'emnyama kuzoba iNdiya kuzoba uPhumlani yabo. Sengifake noShilisi neNdiya leya manje ngenxa yokuthi ngizama ukuthi abantu bazi ukuthi uPhumlani umuntu onjani. uPhumlani umuntu onoxolo kodwa ukwazi ukuthi ayicasikele into ayiyeke kodwa egcineni kwakhona kufanele ngikwazi ukubuyisana nalo muntu sibe abantu abakhona yabo. Ngiphathe kabi ke ekwenzeni kwami uxolo bese mhlambe abantu sibukela kubo kakhulu abafana njengoShweni noMtekhala sithi thina sibuyisana ngapho bona bephenduke izingane yabo. So ezinye zezinto lezi engithema ngithi ngiyibuka ngathi mhlambe kubantu eSouth Africa bangabona nganye indlela kodwa anginakho uxabana nomuntu waya njengoba esho nje ugazi ukuthi ngumuntu obuya sonde
yize ke sekuneminyaka ngagcina esontweni but lo nembeza ukhona ukuthi angikwazi uxabana nomuntu isikhathi eside njengoba ngisho ukuthi kunabantu esibonela kubona asebadala abaneminyaka asebobaba sebenemizi but egcineni kwakhona ugcine kuba buhlungu engifisayo ngiyafisa ukuthi babe right benze into right yabo so ingakho nami ngilanda ushilisi kwenze ukuthi nokuthi so ngelinye ilanga kuyokwenzeka ukuthi ngicule nomzala wami sibuyele futhi sishaye Ondabuzekwayo ngibuyele angifeature ngimbuyise ngimfeature ngiyacabanga ukuthi lokho isizwe sase South Africa siyokujabulela